Bačica mi bi ispravila. Jel da? I lijepo bih to vratila. Znači, s druge strane možda ju je mora odnesti ovdje negdje na sredinu. Ne. Možda se Barčica sama vratila ovdje. Možda se duhovi u njoj. Možda ona Daj fak, vidi, Barčica je zavezana. Vorom. Kogod je ovo Barčicu donesu ovdje, potrudio se da mi više ne dočepamo. Aj neće da spriječiš. A možda on misli da je to vjetar. A vjetar će dignut tamo i od... S druge strane. Tako si to duhovi. Mrtvog čovjeka koji mi tata pričao. A nemamo dokaze da je mrtav, uostalom ovo je Barčica od našeg nonića. A to puše! Da. Tako da znanstveno mogu dokazati da nije pravo. A plus, ovako možemo jeti 100 put dalje ako je šta tamo. I ako ja nađem tamo nekog čovjeka koji Da, ako nađem nekog ko bulje u nas, pozdravit ću ga. Vidite da vidimo kod nekog tamo koji bulje u nas tamo. Ovo bi se dalo ovo gumenjak ovdje nositi. Nikom. Osim tom mužaku. I ko po zimi dolazi s brodom? Jel da? Nemoj. Sad ne želim ništa. Pa si još 5 šope uzela? Pola njih vidim. Jel da? Mislila sam da je ovo neko malo dijete. Tu vidjela. Znate ko zvuči? Ona, izvali. Pa kad... Ona je jedan od glavnih zločestih likova. U moj seriji. Dođite meni? Ne, kameri. Aha, sigurno. Moj Kori! Što ona lijepo stoji. A pa kad ona ima takav oblik tijela. Sad će sve će lijepo stati, rećeš. Osim ove su debele. Nije debela. Vidiš da sve lijepo stoji. O Bože. Ostalo nije baš puno. Ne ide to na nju. Kako si ti? Niko je vidi. Ano. Ne tako, valjda ovo bijelo ide naprijed. Nisam skužila to bijelo. Ajde tako slatka. Nije krivim te što nisi skužila. Fuck you. A bijac. Šta si je napravila? To je stari pečap, mislim da ga je mačka ugrizla. Ajde. Kako slatki. Evo kako ćemo lijepo, šta je ono? Joj! Evo ga. Sad ću vam lijepo krug postaviti. Nemoj mi ubiti torbicu. I ubit će tebe. Ne. A ko to nabija? Ti! Nemamo se ti danas neko premati. Ja isto. I zaboli me. Ne, ubit će nas šance. Ne postoje ubojice. A ne, čekaj, to postoji. Onda pedofilija. Pedofilija. Ako je još zgodan i da me siluje, uživala bi. Ja ću tebe zguzni mišić. Da, šuti. Oj, naučila sam se. Neko je unutra. Si sigurna? Vidim nekoga. Šta je to? Oh fuck. Vidiš ti? Da. A ne, to je krpa. Nije. To je krpa. A izgleda koliki čovjek. Jel da? Ako vidim nečiju facu tamo, usreću se. Od smijeha. Ja ne, ovo je Bože, Ako mi nešto sad iskoči ko jumpscare, tamo na prozoru. Imam osjećaj kao da smo neke špijunke. Imam osjećaj kao će mi doći jumpscare.
Nemoj gledat. Ja želim jumpscare, ali ne želim da me uplaši. Ovo je tako lijepo. Tako je lijepo. Ko? Prizivamo nekada. Ajn. Šta je ovo? Evo, ovako ćemo. Čekaj. Ovako, to nije. Čekaj, neku trebamo. Koja je za njega stvorena cura? Ko? Šta? Za njega stvorena cura. Njega, da, valjda. Beretka! Pošuti! Ti tu. Joj, Nemoj ga staviti u more. Nemoj. Prvi! Evo se potopim. Zamisli da ga tako staviš u more, onda ga ne možeš više izvaditi. Nije mi dobar krug. Aj, mi vidiš kako srce. Kako ti je to srce, molim te? Čekaj, moram se malo namjestiti jer imam duge ruke. Ja ću to uspjeti. Ne nećeš. Pa zašto si padaju, nesi? Nemam. Nećeš ga uspjeti izvaditi. Pričaj samo sebi. Šta mi radiš od Kristijana, budala? Zar nije on Kris? On je Kristijan! Ma znao sam je to. Evo njemu bolje stoji. A ne stoji. Ovo ima širu glavu. Nemoj, a daj razbit ćeš mi beretku. I svako gej. Karikaturi. Daj začepi, makni mu to. A ne da u onoj knjizi ti se kao radi da kada je ona tako na drogom. Kaj ima bilje posljednje? Ma ne. Di ti je barba, si ti slijepa. Ne, ja sam Barba. Šalim se. To je tako čudno zvučalo. Kako mi se leži? Onda leži. Nemoj da te mrak pojede. Noću tebe pojesti. Eliminacija. Da. Nemoj mi dirati malo. Evo vidi što se događa kad... Šta? Vidiš da sad sve izgrebena. Pa di ti je izgrebena? Ja ništa ne vidim. Kad si slijep. Pa na tebe, učila sam onaj. Di? Vidi joj kosu. To tako mora biti. Ne, vidiš da je ovdje pobojena, ovdje ne. Kaj je pobojana? Jesi ti stoji? Ne šuti. Ne šuti! Neću šuti. Pa baš hoćeš. Rekla si... Obrisat si. Pameti. Dosadno. Pusti gran. Neko je tamo. Au. To je tako tužno. Ma evo! Prijedi s tim štapom. Dosadno. Biraj put A ili B. A šta je? To je A do tamo. A valjda.